ungikhonza kanjani uNkulunkulu wenze njani mangabe izinto zikujikela haleluya Amen. wenze ikuphi okufanele ukwenze after umfundisi ebiza fasting wa fasta kodwa still isimo sakhe asishintshi haleluya Amen. haleluya Amen. kenzeka impilo izinto ubone uJesu wangena webazalwane wangena eSirofenika kowesifazane lithi iBhayibheli wangena wathi haleluya kungena uJesu la ungene kamakhelwane the same Jesus but ungene lapho wami wathi wenze njani impilo mayinjani uJesu efika empilweni yakho wathula Hey, Nkosiyami. ngoba phela akungenanga ufata akungenanga ushembe kodwa kungena uJesu kodwa impilo yakho ayishintshanga wawa invite uJesu eSamaria wa invite wa emshadweni wasekhaya haleluya wathi mayifika uJesu uthi uJesu wathi efika iwayini lapha liyaphela iwayini Jesu ekhona wenze njani impilo mayikushintshele kanjani umukela uJesu yena uJesu wamukelanga ufata umukela uJesu kodwa izimo